tugire Kristo bakundwa umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mu izamu rya mbere ryugururiye uyu munsi igenekerezo rya gatandatu kwezi kw'icumi 2025 ni ku munsi wa 279 muri ya misa 365 witeka yadusezeranira kuduhezagiriramo. None rero mwiyumve mwebwe mwahisemo iri zamu ko ari ryo mwobyaza umusaruro bwa mbere wagakiza ubwa kabiri. Iyo tuvuga gakiza ibyaha, kagakiza ibyago, kagakiza imibabaro, kagakiza agahinda, kagakiza ubukene, kagakiza imikoshi, kagakiza amakarandema, kagakiza imivumo, kagakiza ubugumba, kagakiza icankiro. Ako niko gakiza amavutsi. None rero mwebwe mwese mwabishemo mu bibyaze umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Hariho n'abatubiranye n'iri zamu kubera imvo zitandukanye. Hari umugwayi uyu munsi mwahuriye hamwe mu bitaro kwa muganga ariko aravuza audio yumvise uhabwa iciri kurasaba umukama mu mutima wawe. Hariho n'abandi nabo sibyo gusa ahubwo mwabuzitiro iri zamu bundi gihe bararibananira none muri ko muraryumviriza namba wari wabuzitiro kubera ikibazo runaka umukama gutabare kubera iki ubwa mbere kuko waciye uhungira mu ijambo ry'Imana. Hari gihe wari gucura amafilme pornographique, hari gihe wari guca wumviriza ibindi ariko washimye ko ucuhangana no kumviriza ijambo ry'Imana. Ndasabye umukama ngo ariherekereshe ibimenyetso n'ibitangaro kugira ngo uhabwe umugisha muri uyu mwanya uriko uraryumviriza. Murana ko bitubiranye no ku munsi wa mbere. Uwo munsi wa mbere rero mugwanye ico twita Lendiose. Iyo Lendiose ifise umuvumo uri mu gitabo cy'amategeko ya Salomo mu kigabane cya gatandatu no mu kigabane cya 21 c'igitabo cya mwene Siraki ngo ikinebwe kigeze gukora Lendiose ziguteza ubunebwe uzobikora kuwa kabiri. Nindira no kuri weekend nirahera prolongation. Murana tugikora ingene twakundi iki ikonje ryo ko wa mbere prolongation ariko buriya nimba ari konje ryo kwa mbere no kwa kabiri acagaruka komera nkarendi kuko nawe nyine cyutonda mukwiye gukunda imirimo mukayibuzwa nuko ari kintu nyene gikomeje kigaragara ubundi ugakunda umurimo. Uti none ko tudatanguye dusenga erega turiko turasenga koko sibyo ngoma mbasabe mwebwe duhuriye muri rizamu nziko turi mu buzima butandukanye bamwe turi mu mahoro turi mu byishimo turi mu byiza abandi baramuke bagiye kwibungenga abandi bari gusaba Imana ngo bahe abandi baragwaye abandi baragwaje abandi bakukigana turi mu buzima butandukanye ariko ubwo buzima bwose butandukanye buduhesha icubahiro iyo tuyoboresheje Imana inzira. Kuyoboresha Imana inzira niki ndavuga ni hahandi vuga uti Uwiteka niwe mwongere wanje naco nzokena. Vuga uti umukama niwe murinzi wanje niwe mutabazi wanje naco nzomuburana. Ni hahandi ubuzima bwa vuga uti imvurirwa canke yite ndi uw'Imana ndi umukama ukavuga uti negereye intebe yawe. None rero twese hamwe twegereye intebe yawe papa tuzanye ibimazi by'amashimwe tukuririmbira indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro kuko ni wewe ubereye gushimwa. We waremye isi n'ijuru ni wakiri cyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri ndirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzabaho zamanjima wewe. Natwe mu gihe turiho dukwiye gushima Imana. Niwiyitaranye n'ibisebo zurimwo, niwiyitiranye n'utuntu dushasha tukuriko
ahubwo wibuke ko umwanditsi w'Abaheburayo mu kigabane cya 2:18 yaravuze ngo mu bitugerageza byose ngo kubera ko Kristo nawe byose hamwe byamuguye ko kandi byamugerageje ngo abashobora ngo ababasha kudutabara kuturinda mu makuba yose atubako. Bara wewe mu kuyicumurya yaravuze ngo ashoboye kugira kuducira kanzo ngo nayo makuba iyo bari karaza kutugwako giturumbuka ni mu Bakoreni bambe. Ikindi naco ndababwiza ukuri mu kigabane cya 10 kigabane cya 10 reka ndababwire kuko iryo jambo rishobora kubabera ngenda abasesangura simbabwire bitari byo. Ego niko byanditse 13 Abakorani wa mbere 10:13 ngo nanyosha mbi yabashikiye irengeye amagara y'umuntu. Imana ni mudahemuka nizokunda ko mugezwa n'ibiruta ibyo mushobora, ariko kubyerekeye inyosha mbi izo bacira icanzo ngo mubashe kuzirinda. Ngikirera icanzo Imana ije kuducira kugira ngo dushobore kurinda amakuba duhura nayo yose. Ngomba imbere yuko dusengera muri sengesho rya saa 6 y'ijoro ndabasabe dusenge tuzi icyo turiko turasengera, dusenge tuzi icyo Imana ikora, dusenge tuzi ububasha bwayo, dusenge tuzi ubudangarwa bwayo, dusenge tuzi uburinzi bwayo, dusenge tuzi imbabazi zayo. Nifuza gushingira ku naye y'umukristo yanditse ndayisome tuyizirikane ko hama tuyisengere ko dusaba Imana tugire igitangaza kubera iki iyi ndwi ni ya kabiri ubundi nayitatanguranye no ku munsi wa mbere uwo ni wa mbere wo muri uku kwezi kw'icumi wo muri uku kwezi kw'icumi ariko iyi ndwi nayitatanguranye n'umunsi wa mbere niyo mpamvu kuye kuyihabwamo ububasha bwo gutabaga, ububasha bwo kurenganuka, ububasha bwo kuva mu bwiza ukaja mu bundi. Mu Kristo yanditse ndayibarungikira mu yisomero ngo shalome bantu b'Imana nagira nshingi naye ndababwira igitangaza cyabaye mu ndwi yo gusabira kwishyurizwa no kwishyurirwa amadeni aho hari haheze igihe kinini OBR yatwishyuje amahera ya empo kandi twari twayarishe kandi yari menshi cyane. Tumaze kuyariha ubugira kabiri niho twaja mu byo kurondera no kwerekana ibyemeza ko twarishe tukabitanga, ariko byaranse ko turenganurwa. Igandwi y'amasengesho narasenze ndaterereza na mama Anita mwereka Yezu nkamubwira ko muri ibike nakoze yo dutabara ikadushimira na kimwe ikaturenganura. Igandwi yeze itariki 18 z'ukwezi kw'icenda niho twabona ikete OBR itwandikira itumenyesha ko twoja gutora amahera twarishe ubugira kabiri. Nababesha twararengewe tubura uko twifata kubw'icyo gikorwa c'Imana. Ni byatebye itariki 23 z'ukwezi kw'icenda. Murumva ko ari nyuma y'iminsi 5 ubu ni nazwa bw'umukama kuri twebwe. Hari n'ubundi yaradufitiye amahera byaranse kwa yaduha. Nabwira Yezu ni ndagusabye uce kajya kagozi kaboshe ajya amahera mbona arabikotse. Byose ndabikesha umwuba wanite cyubahiro kigaruke ku Mana adasiba kuturarira amajoro kugira ibyacu bigende neza. Imana mukomeze nabiwe izobaronse ijuru mu izina rya Yesu Kristo duhana umugisha cyubahiro kibici Imana imigisha ibiyatwebwe ubwoko ubwayo. Tugire Kristo bakundwa mu mukama sibyo naye y'uwo mu Kristo nabwiye ko ndabarungikira mu kayisomera ubundi rakurikirana ni naye nazo nayizo muhigo ko ndazisoma umugabo n'ibyakunda sinzi ngene byagenze uwo munsi Shetani n'umugome nari nshaka kuzigisha ko cyasanga nazirungitse ziteba kuza connection iteba kuza ngiyamanza kureka muga ndazi ko mwazibonye ari zini nazanditse nagira ndababwire gatoyo ndabashingiye naye sibyo
uzoze kumuvuga ibyiza abantu bakihari, muze kandi mushima abantu bakihari. Ndabwiza ukuri ko uyu mukristo nanje ubwanje arantangaza kumwe n'ubundi mukristo nabwiye werutse nashingiye naye. Ubundi abakristo nimwe mukuza bigisha bijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyo umurimo wose w'Imana uwukoze ujebajeba wisunze ngurumva ngo patiri, ngurumva ngo pastori, ngurumva ngo masere, ngurumva ngo furera, ngurumva arahana Imana ishira sibyo ubutunzi bwayo. Iyo ukoze neza umurimo w'Imana, Maraki yavuze kuba wuguruje igitabo cy'ubudahangagwa ku buzima bwawe. Mwe musoma umurongo umwe wonyene w'icenda no w'icumi, ramvuga ibiri mu gitabo cya Maraki mu buhanuzi bwa Maraki mu gitabo cya 3. Muzakwitonde murabe Maraki igihe hano yicarikwa. Muzakwitonde murabe, rega abantu nziba muraba n'igihe bantu sibyo niki gihe tubaye mubo. Nicagiye abantu bibaza ngo twageze ku iterambere turiko turubaka, mugabo kubyukuri atamuzi bifise bariko bubaka amazu atagira umushinge kandi ayo nayo nabaho. Igihe cyose abigishwa ba Yesu Kristo ni twebwe natwe turimo, abigishwa ijambo ry'Imana, mukora iby'Imana yategetse, mukabikora uko Imana yabigenye. Nimushiremwe uburyarya, ngo mushiremwe sympathy, ngo mushiremwe igikundiro, ngo murabe bigaragara. Mbabwije ukuri ko ubwa mbere mukuza twebwe abigisha bijambo ry'Imana, ubwa kabiri mukora ku mutima w'Imana. Ngeragenda ndabwiye ko duhabwa umugisha ku bwanyu. Niki Imana itakimbere umugisha noje kwitwara, noje kurekera mu kandi yabo mumenye ko yarekeramye bikemera. Yego Imana yabwati yabumbwira rero mbwira wavuze ngo nze tuburane ninde yabu ararira ibi bisagara ryanyu kugira ngo ntihagire umusozi uva hakurya nguzo ubyitureko. Yobu ntiyari kubaka ngo avuge ngo uwo musozi ntibyokunda, kandi mwisi y'umuka nawe bitari bwandikwe kuko ni Kristo yabyanditse nibyo muguzure bushasha. Mbwa mwisi y'umuka ufite ukwemera bisobanukirwa nk'uko mwisi bigaragara, mwisi bitagaragara ufite ukwemera rasobanukirwa ijambo ry'Imana ryo mu bwuzure bwa kera akarizana kabikira ubuzima kandi byaraheze. Mwe namwe mugasigara bavuga ngo Imana nicicara ngurye. Yo aravuga ati mbe nazi n'uraririye akakazuke wanje menye uraririye umusozi. Imana ngo imubaza ibibazo hafi 66. Yo barajegera aravuga muri 41 aravuga ngo ngwiki ngo Mana yanje niwe ushoboye byose kandi nakena kimwe ushobora kubona. Abakristo ni mwebwe mukuza bigisha bijambo ry'Imana. Nabashingiye naye ndababwira kugene natanguye ko sinabashingiye naye ndabajije ikibazo no mu Kristo. Timbwira kugira ngo ushobore kurotora indoto kandi benshi twisanzwe ariko bimeze. Usanga ariko ubuzima wabigenje gute ndabwira ntoya. Ico cyo sinarinzi n'ugikora. Nta nibyo narinzi na Bibiliya ntajyana Yozefu yaziroto nabyo nayo bwasome. Daniel nabyo nayo bwasome. Ahubwo mu mwanzuro wuko nashaka ko Imana inkoresha icyo ishaka, mugabo ubwoko bwayo bugahabwa ico nabuze jewe kugira ngo nererwe mu buzima bwanje mwisi bigaragara. Sibyo numva ni Imana hari ibintu byinshi natakaje byukuri, hari byinshi natakaje, nta munezero nta byishimo, nta kintu nakimwe nakoze ngo kirangire neza. Amashure nize nsa n'utize, urugo nubatse nsa n'utagubatse, abana nabyaye nsa n'utababyaye, baguye rusibagize. Imana igero natakaje niki wonkoze ukanura nkakabuye kawe kugira ngo abatarabitakaza nibazo bitakaze. Unyujije ijambo rya kukuri ijambo sibyo uri umwuka uri umutima uri ukuri hama babohoke cyane abatarabitakaza n'ababitakaje mugaba kiri muri ayo mahirwe. Ukara amahirwe dutakaza mugani tuyagome tuyahagazemo tukomoka tukagenda. Hariho nandi mutakaza mukaguma handi, ni bamwe bakubitwa bakaguma mu buriri, ni babandi bankana bakawukanira mu nzu. Mugabe imene muri yimaze kurenga imirambi kugira ngo ushobe kuyigarura bisaba ko wabirangaye sibyo. Nuko rero none rero mubyumve neza ko usigice nakindi cyantumye menya kurota indoto no ahubwo gusuko nigisha shingiye ku byamba baje mu buzima bwanje. Niyo mpamvu intego yakomera Kristo ni muzima yaje rugo mu mugambi w'Imana. Ndavuga ati amakosa yanjye sinzo yahishira kugira ntihage n'undi mukora azoyakora. Ndanavuga ni kandi n'amakosa y'umugabo sinzo yahishira kugira ngo n'abagabo babyumve. Ukiyadukenyera ku bintu bitari ukuri bihinduka amahwa, bihinduka ibisebutse, bihinduka imibabaro, bihinduka iminaniro. Kandi umubabaro utavuwe urica, bitangura kutumvikana hagakurikira ishavu, ukutumvikana
ukutimvikana, ukwivumbura, ishavu, asibyo umubabaro, inzigo, bikaba gahinda, munyuma bikaba intuntu. Kandi nagira mbabwire ko intuntu itavuwe, umubabaro utavucika intuntu, kandi intuntu nta numwe ayivura atari Imana. Imaze kuba intuntu nta mugabo azoyikuvura, imaze kuba intuntu nta mugore azoyikuvura, ni Imana yonyine. Muri cyo gihe ndiko ndigisha ugasanga umukristo avuze ngo ahubwo rero inyigisho wigishije ngo zihuye n'indoto naraye ndarota. Uwundi munsi umukristo nza numva ngo ziko ngo indoto wamawigisha ngo ziba zihuye n'inyigisho wa muri kurigisha ziba zihuye n'indoto narose. Uwundi munsi racha narota ntigishije acambwira ngo ndotore indoto kuko nubundi byora wigisha barabiturana ibyo nagize. Jabwa ni je ndiko ndabyumva no bemeze ukuri ndababwiza ukuri sine bwasome uko Yozefu yarotoye indoto uko kandi nubundi ndazirotoye zigaza Yozefu sikujya no zirotora mugabo ugiye kubyibuka wasanga bihuye sibyo zigaza Yozefu na Farao bisigura ko nukuvuga kuko iyo ngiye kurotora indoto nacamo njambo ry'Imana bijanye nkambwira ni rero Imana iravuga uko urasabye iki urakora iki mugabo ncamaga umugisha wo gusoma ngo Imana uravuga uko canke kuri yo 33 yo 33 begeme kona kubesha cyangwa Imana ko taritangana umuco bugeme bibi bazogukosore mu bindi ntibazogukosore mu jambo ry'Imana wavutse nako Imana iravuye ko ngako Imana nawo umurongo shikiyeko ngako Imana iravuga umurongo wa 14 Imana iravuga uko canke kuri ariko ntawe uvyitwararika mu ndoto no mu kubonekerwa mu ijoro. Umva ubugi Imana ivugamo arimwo mu ndoto. Kabiri mu kubonekerwa mu ijoro cyagihitiro ry'umukondora zose ryaguye ku bantu basinziriye ku gisegura. Gatatu ikinici Imana ikikora rucya yugurura ugutwi kw'abantu ikagushiramo impanuro zibereye. Urumvikana ko indoto zizanwa n'Imana kuri kose kumeze kose kuko utarahwera nubura uracigwa urubanza nturacigwa kwiteka none ngo nabahwereye babakirindiriye urubanza. Nubu rero nca numva ncameraho ngo mbisabira hama kubera ko nayisanze ngo njambo ry'Imana mpava mbishiraho n'uwo mwanya wo kurotora indoto biyava birakomera. None rero mwumve ngo dukomezwa namwe kuko abakristo batabimbwira ngo wigisha ibyo nari ndarota ntabwo nari gukomera ntabwo nari kunabyitaho. Dukomezwa nawe none Imana yo mwijuru inyumve neza rwose ko ndayishimiye kubwici yakoreye uwo muryango. Iki ni kintu kidasanzwe muri iki gihugu gutunga urumva kuregirarizwa amafaranga n'igisata gikomeye nk'icyo. Mbese ho kugira iyo dosiye yawe izobyuka biragenda gutatara Uwiteka agiye ngo babwira ati burya nabako atabo mwarenganije. Murumva yandwi yashigwaho yuko buri kwezi turafise imisi dusengera iki ba Kristo kwishurizwa imyenda yacu. Kandi imyenda si amafaranga gusa no, hari umugabo yagutaye yagusigamo umwenda w'urukundo, hari umugore yagutaye yagusigamo umwenda w'icyubahiro, kandi ntiyagutaye ngo yaragiye hari n'igihe yagushinyagurije aragirana. Ibyo bintu ni ideni wagiriwe n'ikiremwa c'Imana. Ni watahura ko umugore wari umukobwa wari udasumbwa genda witware ku Mana imbere ko witwara ko bashingana ko bashingana bashobora kunanirwa bashobora no kugigitura ahubwo bakagigitura cyo kukwabirira umugore nyene cyo ari kurasaba akabari cyo wiga abo wituye akabari ni wituye ko wakoreye uri umugore imbere ko witwara kwande kwapa abamwitwara ko byabananiye kurya araka video naraje kavuga ngo bagiye kubabira abacamanza avuga ati bace babwira nabo ingene bimeze ngwe birashoboka. Nikuvuga rero mu byumve neza ko Imana rurema Imana rudasumbwa iyumva. Buri iyo mubonye ngaha muri komera Kristo ni muzima tuvuze ngo bari misi 3 y'ugusabirike ntuzobikina teko ngo kuno guhererwa ku umugore ukuno kugomba ubuntu ngo azararementanya uzorementanye nkuko ndabikwipfurije mu izina rya Yesu Kristo ubuzokiza igihugu cyacu. Ndabwije ukuri nimba hari ikintu Imana yubaha n'ahantu hari abantu barenga babiri nutagaza umusaruro kwa mu muvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima uzobura umugome ku buzima bwawe. Kubera iki maze gusobanukirwa ko Imana yashize akaryo keza ko gukorera umugisha kugira ngo twirukane ibyonye. Uyu mukanyazi navuze ngo haye umutwaro mama komera Kristo ni muzima ngira ndabibiri banga nawe ashobora kuba atararize
nukuvuga je byarambabaza yagaragara indoto ziwe nk'izintu zirimo karande mbi cyane ikunyaga ubutunzi ikunyaga amahoro ikunyaga ibyishimo agera ku rwego nizere ko nayo ntazo yishinga y'umuro ajya mu bintu by'ubugwayi basi mu muryango numva ndababaye arazandoto zigaragaza ukwaka ubutunzi cyangwa kwibwa ubutunzi iyo hajemwe ubugwayi bw'umutwe biba bisigura intezi mwisi y'umwuka numva ndababaye ngira gahinda uwo mukenyezi akora ibikorwa by'urukundo agira utwigoro atanga ibyacumi sibyo buri gihe ahora nishishira ndavuga nti Imana jewe ndambiwe guhora natura imigisha mugabe idakuraho ikintu na kimwe ari byo wavuze iyo abarekindi kintu wasabye wambwiye ngo nzobanze ndabe hejuru nobikoze iyo wambwiye ngo nzobanze nisonzeshe mareka binisonzesheje nobikoze none uko wabivuze niko mbikora kandi jewe ndiko ndisuzuma ntacu umutima wacica nabo ryarya aho wavuze haje igicumi meze nk'umwaro umwaro ni witegeka kiretse inkombe yakurya ibomotse cyangwa ngo nikabomoka umwaro ujejwe kurekura kuri umva gutega umugongo uhita gahita nico ujejwe niyo abashaka ko aba abantu bagwa mu ruzi nuwundi muntu azanira imbaraga kamutaye cyakawere wowe nyine akitaye mugasumwaro w'imvumbura habari ikindi kintu cyakoretse nago none Mana yaje cyewe ko ndi umwaro kugira ngo ubwoko bwawe bujabuke kandi bugera ushaka kubugera bugere mu gihugu cyawe cy'amasezerano hamwe hari umunezero hamwe hari mwibyiza n'ibyishimo mbwire gute ndambiwe n'ibintu byo guhora natura imigisha uwo mukristo nawe aragenda ruriza ibyacuma ruriza buri munsi urumva arabakristo basi naro nk'igihumba avuga ati ijana si ryanje naro nka ibihumbi 10 avuga ati kigombi si cyanje aruriza nza nkobwa n'isoni zo kwatura imigisha nyanye imbere y'Imana avuga no kwazoru akorera umugisha nubishaka kubona ikirere ciwe ciza kitari ngaha muri studio Komera Kristo ni muzima muhindure no mu Kristo muhindurire ubutunzi bwe ureke kuza ngaha ataki na kimwe tumumariye no buri byisi byose muganga bumwizigirwa imbere y'Imana kandi kugira ngo Imana igaragaze ubwizigirwa bwawe kuri yo niki nuko icyo uvuze iragiherekeza ikindi nacyo iyo utatse ugataka niyo bari umuvumo ku ruhande ipfuma y'ikibubafi kazamure buri iyo nama hambe kandi ngo yarirahiye kugira ngo ntiyazovuge ngo harimo agasobya yarabuze n'umwirandira bora no muri Burayimu yarikundira bora irirahira yonyene ndagera ku rwego ndavuga Mana nkotswe n'isoni zo kwatura umugisha mu mavyeyi gushika agerageza ngo ati simbona ikintu ntakoze aburagira ati Mana itabasi wararetse n'ukundotorera nkabona zandoto zigaruka na bya bindi nagahengwe na munezero nabyishimo ndavuga Uwiteka nigaze kuvuga rimwe honyene ariko asabira abana ubwenge bwe bari ryo shishiro yatanze kandi murabona ko haruguru yatanze naye z'abana icyabaye nigiki ndagenda nje imbere y'Imana igihe cyose ncaniga umugambi ko ubundi kimwe muri 10 byanyu iyo utanze nk'ibihumbi 10 nukuvuga igihumbi kiba kija mu bafunzo igihumbi kikaja mu bari ku bitaro nukuvuga amahera aranyenywa nkunda kubibigisha kenshi gushika aho ngaho muri Komera Kristo ni muzima hasigara ibice 4 kwijana nukuvuga mu bihumbi 10 ngaha twebwe dushobora gukoresha icyo dushaka ibihumbi 2 na kimwe dushaka hari gihe usanga bisabwa ibintu usanga atagikoresha dukeneye cyangwa atamazi dukeneye cyangwa tuyakeneye ibyo n'uburenganzira bwacu none uvuga ati nshaka kuyambara mu burenganzira bwanje ibi bice 4 kwijana amafaranga 4,000 mu bihumbi 10 watanze niyo mbangaba sibyo rero arageragenda bwira Imana uti namwe ngaba ndayatwaye yose kuko arafungiwe ahantu aya yose azoje mu mpimbana n'abatapfa ngaha nutahimbagwa nuko ari n'umuntu numwe yafunguwe nakundi nza mbona hatanze umutwaro umukristo itariki 31 z'ukwezi k'umunani jewe nari mu bitaro nari nzi ko nja mu bitaro birimwe abagwayi cyangwa abagwaje mugabo muri uyu muvukano kuko bitandukanye namwe dura tubabwira ati turi mu masengesho bagasani mwe gufungwa ni mukazane no ibi nibi byacu byanyu tuba twaregeranije ku kwezi yari dukeye ikomeza 2 cyangwa 3 ibintu nk'ibyo hamwe tubona ko dushobora kuraba nk'abantu 100 cyangwa 200 sawa mugabo bajya umuyana abaguma bavuga ndavuye ngirane ibyo biba bigoma bikora abo niba bandi duhaguruka tukagenda icyabaye ni giki
njanja muri hospital mugana nabonye ko hari ikintu Imana yahashaka ahantu namaze amasani mugara ubugingo Imana itashaka gutakaza icyo ndacemera kandi bwo umuryango wanje w'amaraso yego bwo umuryango wanje w'amaraso ko ari Marlene wibatisimu akaba na mukadata w'abora ni kuvuga ikintu cyabaye n'igiki njana genda ibindi bitaro bica bibaye frene mugabo hari na karase y'ibitoro ku buryo bwuko nabona ko ninja hahandi bamwe bari mu kajaga bandi he nukuri ndavuga Mana reka magemurire ku telefone mugabo mbabarire gose ahantu ndahicara nja ndababya bitaro byo muri Presereja mugabo no kujaye n'ubundi twari bwaje twari tumaze kuja muri Wakarede na hospital na Presereja ahubwo munsi na muri hospital militaire voilà nukuvuga ikintu cyabaniye kandi uwo muntu wanashaka yaciye arangiza kuwa Mungu kuwa Mungu yarandefenda ngira ntituzokongera guhoberana ngo ya ngo itiro ryari ryaratebye ku telefone kandi nasanze ari muri koma mugabo nagiye tuganira yego nukuvuga rero ikintu cyabaye n'ikiki je wa musi murumva umuhigo nari mwo uwo mubyeyi mugabo amafaranga yiwe ntikiratse cyaci 10 cyakimwe muri 10 yari mu yabandi ubundi yandi yiwe umukora genewe abakomemba murabyumva nza mbona nguye y'umutwaro w'umumama agizene yakehaniwe kandi ndabibona naje gutanga envelope zose zaziteguwe akehaniwe afise ibibazo pe umunyakamenga nje nabwira ninyandikira mbwira Rosine twari kumwe ninyandikira ibyo bintu byose akeneye mbwa nkona ko atamara afise pe kuko ari yageze no kwitegura rentrée scolaire kandi abana bari bagiye ku mashuri mashasha gusa kubera kwimuka kwera mu mwaka ariwo tubanye wonyene ndavuga nti ntigikunda nta mafaranga bizepe n'ibintu byo noshobora mugabo ndagenda kwivuriro rinyegereye ndabaza amafaranga nsanga sikirenga cyane sinzi ukuntu twari ko turasenga ndabibabwira ni uzokorera umugisha uwo mudamu mwumve ngo ndafishe ideni ry'uko uwo munsi naho niriwe kuri ibyo bitaro nabwirizwa guca mu gasho mugasi nashaka kumimba no nashaka muri aya mapolisi hari umuntu bashobora gukura ku kibanza cyo mu isoko cyangwa imuhira ugasanga ni ideni 1,200 ugasanga bimukuye mu muryango kubera ishiramo kubera iki bajya bashikira muri page ndavuga ni aho niho nkorera muri cyo gese njya muri mpimba musaga mugabo uwo munsi ntibyakunda bidakunze ndabwira Imana nti Imana yo mwijuru uhana ko cyo kwa mbere nazogenda ni buri ndashiraho umunsi nzogenda wa musugeze birankacaza visite inatandi y'abantu bo muri komera Kristo ni muzima ndavuga Uwiteka ibi ni iki mugabo abantu barinze bava ku musaga bakaza kunuko nigikunda cyenda ceceka nduma mugabo bukeye ndizindura ndagikora nukuvuga iki rero nza mbona wa mumama aranyandikiye wari umuntu wavuze wakeneye ngo ibizamini ngo n'imiti ngo cyo badakora ngo azokoresha kuri Wakarede unagira umbwire facture yiwe kugira ngo nzora bico nterera cyenda bimukorere ndavuga nti Mana nikicyo rero kije kwica umujya nawe urandenganije gose mbanza no guteba kumujura urumva nyene Imana rero nibavuga ati wa mugomewe nyireke ndekera umwana wanje ndamubwira no kuvuga ndamubwiye arabikora uwo mugisha rero niho naca ndawuzana kuri ya yindi migisha yose mubyumve ngo iyo yindi migisha yose byaciye bitubana nuko twinjiye muri yandi yo kwishurizwa amadeni aje kubisobanukirwa neza aje kubiraba bisozo nace ndayikombina iyo migisha yose ndanabimubwira mu kwatura umugisha Imana imbabarire gose ko nakugomirije umugisha nimba Imana yari kirayikorerako ikomereza aho nyene duzi ngazi itari kirayikorerako kukiwera hose cyane gusa ni ikintu yagenye kandi Imana yagenye ikintu ntuzovuge ngo urumva ngo bibibona na yavuze ati banza uvuge ni banza uvuge mbabwije kuri gusa nyene twebwe uwo tubajyajyanije yo namwe mu wiyatuyeko irawuba mugani mwibuke ko ari gihe webura ukaba witsikamiye wenyene hariho n'igihe wundi nawe agutsikamira mu kukwatura kw'ibintu rero iyi migisha tubipfuriza iyi ifata ikirere nuba nkuba bagututse abiyunze abari ku telefone bakuvuga natwe amajambo tukwaturako aca baremera bo bashobora kwatura 1000 twe tukatura rimwe likabaremera likabananiza likabatandukanye niri banga rihari ry'umugisha mwatogwako niyo mpamvu je abakristo barabazanga none nk'ubu mwamwe baza ngo nukuri amashikanwa arahari yaragenywe yuko ahantu hari jambo ry'Imana mugabo igene byo kuba sacerdote
sibyo kubigisha bijambo ry'Imana genda mu pastori bari mugende mugabo ibi ngo bwakomera Kristo ni muzima uzi ko uhanganye n'ikirere cy'abarozi cy'imyuka mibi karande imivumo imikoshi tibyo ukizera mu isengesho tugira naho ryo bisengesho litarenze iminota 10 mugabo ry'amahoro ritangurira izamu sibyo no musategyo natanguje ngo mandarisoterereko mbabwije ukuri ikirere cyaho kirokuruka ariko bikoranye n'iki no kumvira Imana ya mpamvu buriya kimwe muri 10 nibanga kandi kimwe muri 10 ushobora gutanga nuko ibyazo umusaruro pe ndabibemereye ndabibabwije ukuri ndabibemereye nze mugiro bwenge ariko ngo mashikanwe amashimwe ngo iki amwe mwicara mugafungura mugasangira bijya byagenewe bajya babisigiwe naje nk'ubu baza ngo nasigwe nande mu mvuga ngo ni ko kuri mbije nagiyo ndagana nk'umugore w'umugabo kandi cyondi nicyo gihimbaye umunsi none rero mubyumve ko Imana ari nziza Imana igira neza Imana iratabara Imana irabohora mwumve ngo amafaranga yabyivuge ngo mubyumve ngo yari menshi nimba ukeneye igitangaza izerere mu ijambo rica mu kanwa k'abantu kuki bundi niyizere mu ijambo rivuye muri Bibiliya no ariko niryo ryamukoreye kubera iki hashizweho amasengesho yo kwishurizwa aya masengesho yo kwishurizwa ndabizi ko yahigiye umuhigo ayahigira umuhigo atari ururimi ayahigira umuhigo w'umurimo abantu benshi rango baba Kristo mwaravuze ngo kwajya bareka cyane ngo marayo yirira ngo gicecekere ngo ubondeho ngo umenya ko yagiye kuri ibyo bitaro nicyo cyanabaye ku mukristo buriya rero umukozi w'Imana yagomba kugufasha nubona reka ndagakebure ko n'abakozi b'Imana cyabikisha bijambo ry'Imana sibyo abana b'Imana twese turabana b'Imana bakundwa nukuvuga rero nubona umukristo agomba kugwa mu nyoshambi zo gukwega umuvumo ku buzima bwiwe tuzojane yajanye uzokora icyagenywe icyagetswe kandi abakarorero ariho umukristo nk'ubu nk'akarorero ikinakoze ashaka mwafishe kandi nandi ryo kosa ndarifise nakosowe n'abakristo nyene barasanga no muri Bibiliya kirahari kuna Kristo yavuze ngo already umugisha wawe icyo warondera uzawamaze ukiraho sibyo nukuvuga ugasanga iwe icyo muha bakabimenya bakamuvuga bakamuprokama kandi pe nimba ari cyagenye ko bakwatura kumugisha ukawo nico mugani bawatura ngo abandi bawumve kandi bawotuye ngo abandi bawumve nta ngorane mugabo ntubireklama biraduka nk'iki cyuma rucumenga program y'ibyiwe ariko ntabwo ari umuco ntabwo ari umugenzi mugabyara ngombwa mwige ko ikintu ukoranye n'umukozi w'Imana kiba kiri public mu isi y'umwuga kiba kiri public mbabwije ukuri nigaze kubabwira ko abarozi bo muri ako karere kabo baratsinanye niyo mpamvu nibo bashobora kwiyunga bakagwanya ijambo ry'Imana rica muri we nitwebwe abana b'Imana twenyine tudashaka kwiyunga ngo tumenye ibyuko undi mukristo kariyambwiye ati yo ndiko ndira ibintu bikorerwa mu mabanke ngo ndatangara ukuntu abana bisi ngo bacibwenge n'akantu kamwe bagenda bakiga ko bakagenda barabutuntu dushashe ingene budukora atari ko twebwe nici Imana yadushiriye biragoye ingene twogishitse cyane kwijana ndavuga niyo nuni Imana ifise nongenda namuhoza ndamubwira kandi nanamuterangije ko namusubije nanicanye n'abangu baje babiri na Rosine n'umuhungu asanzwe adufasha imirimo yo ngaho ndababwira ni nje ndavuga ngo no yareka nicyo nigiye cyacu turi mu buhanuzi bwa Yoweri bwashitse aho Imana igiye gukoresha abaye batarapfukamira bayari bayikorere ni kandi bizokunda humure abana b'isi Imana yabayirabegeraniriza amatungo bayegeranirije twebwe abantu mutubitse umukanda wavubi iki nigiye cyuko umuntu wa mbere azorenganurwa muri umwaka wa 2026 no mukiranutse umuntu wa mbere tazorirwa igitorire muri umwaka wa 2026 no mukiranutse umuntu wa mbere atazotambwa igitambo ngo byemere mu mwaka wa 2025 kuko kenshi biba mu mpera z'umwaka niyo baba bagushize kuri liste mu kwezi kwa mbere kiranuka ukiranukira Imana uyibwira uti buriya umuntu batambye igitambo bisaba ko abinda cyangwa imbaraga cyangwa aje kuraguza amenye ibyo cyagirana nanje sinzo kujyagenya kimwe muri 10 muguzome gusozera uwo mwaka nari mukangaratete kwarigiye bagutamba igitambo kugira ngo bonone ubuzima bwawe baruhisha umuryango wawe bonone ubutunzi bw'umuryango wawe
rero nimba hari umuntu uyu mwaka azowusozera neza n'umukiranutsi imige gukiranuka kandi mukiranuke kuri buri kane kamwe kose. Namba hari umuntu w'umuhirwa wo gukugwa kubisuzuguro akavuyo n'agacinyizo n'umukiranutsi ni ntungane kwemera kwawe kuzamura. Uwa mufasa nje ndabubwira ndavuga ntuhumure ni Acacia Lavanita ndahari. Rozine ngo nanje ndahari ni Rozine arahari Rozine ndavuga ngo nanje ndahari ni Rozine ngo arahari Keita ngo nanje ngo na Keita arahari na Keita arahari Chrétien ndahari ngo na Chrétien arahari Frank ngo nanje ndahari. Birahagije ko twebwe duhamagara ubwabe bw'Imana bukaganza kuri iyi si. Birahagije ko amahoro byagira muri abo bose dusengera umugabo cyane babyizera ababwemera. None rero buri kintu kimwe cyose nta mugozi yari afise ungana amafaranga yamaze kwinjira mu kigega cya OBR atamu avokataki nta mugozi yari afise ungana uwo yari yarabimye amahera kandi atayabuze. Bugiye wemwe amafaranga n'utayafise uvuga uteje azoyaronka aheza yawe. None rero nimba hari icyo ukuyemo mu mutima wawe zamuka ntusubize umugongo inyuma ntukekeranye ntuvuge ngo ibyo ntibibaho ntuvuge ngo ibyo ntibikorwa. Oya zamuka haguruka tugende twuzure n'Imana ntujyajyanye Imana. Uyu mukenyezi ntabwo ryabaye isengesho risanzwe nababwiye icyo nasengeye ku gukorwa n'isoni n'imirimo akora akaba gifise inyatsi nk'izo akaba gifise n'indoto zibabaje nk'uko. None rero igitege n'ibindi bitangaza kuko hariho n'indoto ziwe zitarasubizwa abwiteke kuko indoto zanyu niyo bishika sinda zibone zose iyo ngize Imana nkazibona ntabwo zimva mu indoto zanyu burya kashinda zisengeramo. Na indoto yawe no nayirotoye mu kwa mbere cyangwa mu 2023 iyo ndoto ingarutse imbere ndavuga ati narayirotoye kuko indoto bifise umwihariko wayo. Yo mpamvu bujya kugira audio y'indoto mwamungerageje kuko ijwi n'ikindi kintu rikorana n'ubwonko direct. Mugabe ikintu usomye kigira imbaraga ni wowe ugiye ikibanza ajya uri kurasoma ugenda ugiye ikibanza muzokumvirize basi jye uko soma namwe kumvirize uko nasomye intaye ni kuvuga ugenda plus mugakumva nibyo vyiplus sel uko nyene byo yabiplashije. Hanya juma indoto ya audio yegura vuga ngo imbabazi ngo nagize mu ndoto mugabo pe si umwanya warose nshobora kwirotora mugabe indoto kandi suvuga yego mu bwa mbere ndafite ikibazo cya telefone si okay kuko bisaba telefone zibiri imwe yumvirize audio iyindi iyirotora mugabo ni ruhande yibi biba bisaba ko mba ndi mu kindi kirere yemwe ubugwaneza bumwe bwiyongeye ku bundi bana kuvuga ngo ndi mu muhamagara ngo ndi mu kintu amba bisaba ko mba ndi mu kindi kirere kuko kiba ari ikintu cyagenye ugijambo n'ikindi kintu iyo rero riturutse mu matwi yawe si ryo gupfyena atako n'ubundi cyanditse kiba ari jambo mugabe yurizanye mu maso ya urarimirisa mu bwenge ukariplasa ukari ikibanza ukaritegeka. Ne rero dusenge umuka w'Imana utubeko dusenge ububasha bw'Imana utubeko dusengere muri intaye y'uwo Kristo kugira ngo ubyo tubayemo byose bitunanitswe n'ibitugerageza ahubwo turinde amakuba yose kubw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umukama aduha isezerano ryo kurangura neza ibyo yadushinze nawe aduha umugisha aduha umunezero aduha umugwiza atwubakira intara. Turagukengurukiye cyane nyagora ku ngoma ubwa mbere kuko waduhaye umuka w'abazima ukaduha umunsi mushasha umunsi mushasha usa n'uwo munsi wa mbere utanguye indwi ya kabiri mu kwezi kw'icumi ukwezi ko guhabwamo ibitangaza. Uyu munsi w'amajana 279 ntabwo ndi gukekereza ko
iri genekerezo rya 6 kwezi kw'icumi 2025 ari umunsi wacu w'agahimbano. Dushingiye kuri iyi nayo turagusabye tugirire ikigongwe ko twakuryaryarije hose, tugirire ikigongwe kuri aho hose tutizeye kuri Imana yo kudukorera ibitangaza, tugirire ikigongwe kuri aho hose twakekeranije ku bubasha, ku bushobozi, ku mpuhwe no ku budahangarwa bwawe. Duhembura abana bawe, tunezereza abana bawe, turinde kubabara, utwagurire imbibe, uduhe umugisha n'umugwiza ushingiye ku mirimo y'urukundo tutirengagiza, ugashingira kuri kimwe muri 10 tutigera tukuryaryanya, duhozagaza amahoro yawe, twongera imyaka yo kuramba no kuroranirwa, dukore ko ibitero by'abarozi n'abangushi n'abakenzi, uduhe kubyara tugaheka, uduhe gukunda tugakundwa, uduhe amahoro n'amahonda, uturinde amahane n'imibabaro, inzara n'inzigo turabyasha. Urakoze ko iri jambo ryawe ritubohoye, tuguhereje ibiganza byacu ngo bihe umugisha n'umugwizo bitandukanye n'inyatsi, tuguhereje ingingo zacu ngo zikuremo ubugwayi bwose, dushiremo ububasha bwo kumererwa neza. Uramudukundira mukama, tubivuge ko tugukunda rwose, tubivuge ko tugushaka, kandi biduhere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turambe, turoranirwe, twemegwe, kandi ntihagire icyo tuzoburira mu rukundo rwawe. Amen. Amaraso ya Kristo nadutwikire, ububasha bwawe nibutubeko, ububasha bwa mutima mwiranda budukoreremo, gutyo duhindurirwa amateka, duhindurirwa iminyuro, duhindurirwa ubuzima, kandi ubutware bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende buduhe kuzura nabwo, kugira ngo twererwe mu byo dukora byose. Amen. Amen. Mukama nuhezagira abo bose bifatiye umwanzuro w'uko bagiye kubaho nk'uko bishaka, bakore nk'uko bishaka, kandi babyara umusaruro. Ubahembure, ubagirire neza, ubagure, kandi ubateture mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Uyu munsi abafise imburano, uyu munsi abafise rendez-vous kwa muganga, uyu munsi abafise rendez-vous z'amasezeriyene, uyu munsi abaja kuramukirwa n'imbanyi, uyu munsi abafise buri kintu kimwe cyose gikeneye ubudahangarwa mu isi y'umwuka, bibahatse, bibahe, bibaronse, bagurire, batwenze, bahimbare, kandi mu izina ryawe duhabwe umugisha ubwoko bwawe. Amen. Nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Urakoze nyago